Läti peaminister on pärast ametisse saamist riikliku lennufirma asju uurides läinud suhteliselt vihaseks ning Läti TV3-le antud intervjuus ei varjanud oma tundeid. Man ir personīgi pārliecība, ka Air Baltica dzīvo uz savas planētas, tiešām, ar saviem likumiem savu izpratni, un es gribu teikt, ka tā vairs pieļaut to nevar. Jā, bet ja neuzrauc tas privātais investors. Es varu izstāstīt ātri. Šeit tiek slēpta arī informācija, bet neviens cents turpmāk netiks ieguldīts, kamēr nebūs skaidra vīzija, kā var lidot Air Baltics bez valsts injekcijām. Bez plāna. To strīdas iedod bez plāna. Es netaisos, katru reizi šī futbola bumba tiek paspērta ar katru naudu nodokļu maksātāju injekciju. Läti on pöördunud ka Eesti ja Leedu poole sooviga, et 3 Balti riiki teenindavas Air Balticus oleks osalus ka Eestil ja Leedul. Lihtsamalt öeldes, ka Eesti ja Leedu võiksid anda raha kahjumi katmiseks. Eesti ei kavatse seda teha. Eesti on võtnud lähenemised, me toetame lennujaama ja lennujaam peab tagama võimalikult head rahvusvahelised ühendused. Kui me vaatame, täna meil on lennujaamas 15 erinevat regulaarliini operaatorit, ma arvan, et see erinevate lennuettevõtete ja erineva kaaluosaga, turuosadega proportsioonid lennujaamas on hea strateegia. Kuid Air Balticul pole abi oodata ka Läti valitsuselt, sest seni on kõik kaardid pannud nad uutele lennukitele ja äri kasvatamisele, aga see lihtsalt ei toimi. Ja Air Baltics nevar atnest skaidru plānu, kā viņš ir spējīgs lidot, un nevis šo Münchhausen plānu, tāpēc, ka problēma ir bijusi tanī. Es gribu šeit sabiedrībai skaidri pateikt. Problēma ir tanī, ka atnes akcionāram parāda Münchhausen plāns 100 lidmašīnas un 10 miljonu pasažieru, kas ir dubultāk, kuru nav šeit. Labi, pieņemsim plānu atnes. Jā, bet bez šādiem Münchhausen plāniem. Līdz ar to tas sausais atlikums ir tāds, ka jūs nezināt šobrīd, vai jums nav atbildes, kas notiek gadījumā, ja ir situācija, kad vajag naudu, bet nav investoru. Es netaisos centus ieguldīt, ja es neredzējuši konkrēts plāns, kā Air Baltics var lidot bez valsts nodokļu maksātāju finansējumu. Läti esitas viimati eelmisel aastal ametliku ettepaneku hakata Eestil lennufirma osanikuks. Otsa vaadataks ka uuele ettepanekule, aga Salmust võib aru saada, et see otsa vaatamine oleks viisakus. Me oleme valinud strateegia lennujaama toetamiseks, kui me toetame lennujaama ja lennujaam suudab oma tasud hoida konkurentsivõimeliselt, siis tegelikult saab sellest kasu ka Air Baltic, nagu ka kõik teised lennuettevõtted. See on see strateegia, kuhu täna on riik keskendunud. Ma usun, et see on ka õige strateegia, mida jätkata. Esimeses kvartalis teenis Air Baltic kahjumit 70 miljonit eurot. Kokku on firmal kohustusi 249 miljonit rohkem kui on varasid. Makseraskuste vältimiseks andis Läti riik viimati aprillis ettevõttele 30 miljonit eurot.